Shibutiso le shilande laka. Iyini bibele. Bibele. Iritra shikwembu. Kungari marutiabanu. Vatasoniki Osungula 2 verse 13. What is the Bible? The Bible is the word of God, not the words of man. Aivoneni bibele. Vatasoniki Osungula 2 verse 13. Yeri mi. Ri. Amukerile. Imani mi. Imani mi. Aivanu hinkwavo. Iva Christian Sena. This is referring to Christians only. Va Christian Sena va amukela matsalwa. Lavanga ponisuangiki abalandele bibele, abatsembi bibele, abalabi bibele. Kambe va Christe. Mi ri amukerile. In Johnny, how did they receive these words? Bibele yere not tanihi rito ravanu aishona. Kambe va amukerile bibele tanihi ritrashikwembu. Vangwana varilishaku bibele huma valungu or vafundisi or matiko mangwana or varuvangwana aishona. Bibele ayuhumi vanu. The Bible doesn't come from man. It doesn't come from people. Bible is the word of God. That's why bibele yirlishaku hina hinga kense shikwembu lokuba Christe va amukela bibele tanihi marutia shikwembu. So I fushiten. Iyini bibele. Bibele iritra shikwembu. Kungari marutia vanu. Vatasoniki Osungula 2 verse 13.